Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cerita ni bak sore yang berbahagianya tentang iaitu ayah si Farhan. Hai tungku. Jadi di dalam paduk bro yang kau likut, ulun tuan nalunjak daerah Merdu. Ban. Waktu lunjak di dalam daerah Merdu tersebut, orang tungkunya nana bisa lun sebut nan. Harap lontup, memang harus lontup. Jadi di tungku mutuah tersebut diceritalah tentang yaitu ayah si Farhan. Di dalam cerita tersebut bahwa ayah si Farhannya adalah inong daripada ayah si Farhannya, akak daripada tengkunya tersebut. Jadi akrablah saudara awaknya. Jadi di dalam harian diceritakan oleh tungku tersebut tentang status ayah daripada si Farhanyan. Tungku. Jadi, ayah si Farhanyan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Cuman yang tamong di aliran daripada si Farhanyan, wahabinya cuma si Farhan tidak takai. Sedangkan ayah haji, mak haji, akak haji dan saudara-saudara pihak daripada ayah haji yang memandum ahli sunnah wal jamaah. Yang hana udak, yang kenyanti perhan tidak takai. Jadi yang hirin ketanya tungkunya, pengikut-pengikut tiparhannya item ikut tiparhan. Sedangkan mak ngon ayah haji tersebut hana item ikut tiparhan. Hau tak nurani apa pengikut-pengikutnya. Hingga hana dipikir ti Farhan tersebut. Sedangkan daripada cerita tentang ayah si Farhannya hai tungku, yang bahwa si Farhan tersebut tidak dianggap lagi seorang anak daripada ayahnya. Mupomji pergi banti Farhannya hana dianggap anak oleh ayah haji. Hana dianggap keluarga oleh saudara-saudara daripada si Farhannya hai tungku. Yang cerita langsung daripada yaitu adik mak daripada si Farhannya. Hanya bisa lun sebut nan hai dungku. Sedangkan adalah rumah daripada ayah si Farhannya hai dungku. La ilaha illallah hai dungku. Haid takalon. Oke bro. Si Farhannya dungku rumah haji mewah. Yang kenyan si Farhan anak durhaka. Anak durhaka ngemak ngonyah kenyanti Farhan. Jadi hurung roni yang pengikut ti Farhannya puji pungo ke ikut ti Farhan. Sedangkan ayah haji mantang ngon mak haji hanya item ikut ti Farhan. Hana utak awakah, hana tak nurani. Tiga gua pakai utak teut. Yang cerita terhadap yaitu seorang tua daripada si Farhan. Orang tua mak ti Farhan. Ayah ti Farhan yang adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan akak daripada si Farhan tersebut adalah pembantu di rumah Bupati PD. PD Jaya. Yang tukang jaga-jaga anak Bupati PD Jaya. Yang akak daripada si Farhan tersebut. Nyo perlu perjelaskan bahawa Ron tu baik fikir tu keluarga si Farhannya adalah Wahabi Cik Hanaf. Cuma si Farhan kehudak yang tak apa. Taga yang Wahabi. Lainnya ahli sunnah wal jamaah memandum. Baulun tuang kalau merumpuk langsung dengan ayah si Farhan dan mak daripada si Farhan tersebut. Sedangkan adalah status tua ayah si Farhan yang tungku pituhatan. Umur ayah si Farhan ni pegah ni bak watanya ni bak ulun tuan iaitu sekitar 68 tahun tunggu. Yang umur ayah si Farhan. Sedangkan si Farhan yang umur ji menurutkan ayah ji tahun lahir ji 30. Munyo si Farhan dihoi dalam keluarga tersebut adalah si Sili dihoi. Tili. Prok ku Wahabi ke hoi si Farhan. Munyo di daerah Merdunya dihoi Tili. Munyo dalam Wahabi dihoi si Farhan. Munyo dalam keluarga dihoi Tili. Tili buduk ibegahlah ayah ji. Ban hai tungku. Dan selanjutnya cerita fenomena pakam si Farhan yang gut kegolongan daripada Wahabi. Jadi si Farhannya hai tungku memang urunji cerdas dat ulai. Menurut cerita keluarga daripada akak si Farhannya.
Jadi ba umur ba watenya siparahan umur 7 tahun. Siparahannya hai tungku memang kahafid ji. Memang cerdas tak ulaji. Menurut kenakak ji bahwa siparahan ba umur 7 tahun yang kagak hafal Al-Quran sekitar 10 buah juz. Ba umur 7 tahun. Kan. Ba umur ketika adalah 15 tahun, umur siparahan tersebut gecaklah siparahannya oleh cik ji. Kuiba ke dia Umedan. Yang menurut cerita daripada akak daripada si Farhan. Iba Umedan, terus Umedan rupa je ulah si Farhannya lebih cerdas lom ketimbang daripada komputer, lebih cerdas ulah si Farhan lom. Kan. Karena kecerdasan si Farhannya hai tungku, dicaklah oleh pemerintah daripada Medan yang iba ke dia Uluan Nanggro. Yang cerita keluarga daripada si Farhan. Ban. Ro luar nang ro deh dengku kan jo kurang je kebuyu paji. Salah ba pak posisi ji kena ba adalah lampung kami ngoh teba lampung bui. Menalah cerita ji. Padi trok gedeh umet, trok gedeh uluan nang ro, kasalah jalan. Memang punya kecerdasan daripada si Farhan tersebut memang luar biasa cerdasnya menurut cerita daripada keluarga ji. Nilikon ibaknya lam diceritalah oleh ayah je tersebut. Jadi, pernah keluarga daripada pihak si Farhan naik ditanya mbak si Farhan pakon je alasankah tamang Wahabi. Disebut oleh Farhan bahawa aliran-aliran yang na di Acehnya adalah memandum salah ipegah oleh Farhan. Kon lagi Nabi pubuat ipegah. Karena ayah daripada orang tua si Farhan tersebut adalah urang hanam pom, sengaplah. Yang kedua ditanya ulam oleh ayah haji, pakankah kakun ke Abu Mudi? Disebut oleh si Farhan ibak watanyan karena bersalahan dengan ilmu yang nak baklun. Nyan alasan le Farhannya ilmu pap mai Farhan palihnya. Nyan alasan daripada si Farhan. Ahlinya lam gutanya lam oleh ayah si Farhan munyokah tem tamang long kembali ba ahli sunnah wajib tem. Halun tem baru lun tem tamang ayah tamang adalah ba ajaran lun. Nyan alasan si Farhan. Karena ayah dibunuh hai tungku urang adalah to dengan adalah tungku-tungku yang sekitarnya makan hana getem lah tamang ba aliran daripada Farhan. Nyo adalah cerita singkat tentang iaitu sifat si Farhan dan keluarga daripada si Farhan tersebut. Jadi mulai detiknya hai tungku tanya betul tenang le ke ayah si Farhan. Upaji ayah si Farhannya tungku ahli sunnah wal jamaah kon Wahabi. Yang Wahabi cuma si Farhan Tiro guys. Sedangkan adik mak akak dalam keluarga besar pihak mak dan pihak ayah iaitu ahli sunnah wal jamaah. Bahkan pernah gedengar dalam sebuah hal bahawa si Farhannya hai tungku hana dianggap sebagai anak daripada urun tua jihli. Ban hai tungku cerita singkat tentang si Farhan. Mudah-mudahan nyan Wahabi yang kau ikut si Farhan yang kajut ubit ju. Bedondong leinan. Keluarga di mantang di petaubat adalah di petamong adalah rian Wahabi pulam tanyanya. Ban. Keluarga kerontong pribadi untuk di Wahabi pulam ketanyanya. Pokok jika tanya yang utak bangai nyan kau ikut si Farhan. Pap ma ke bangai ke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi urus-urus yang dengar yang kata mong aliran Wahabi yang kajut ubit laju tamong juga di sunnah wal jamaah. Yang galam tamong yang kena tamong yang piuh laju. Bet tampai tak gelantanya keduk-keduk. Pulau macam-macam kabalai ju konya menan. Ban hadalallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.